I want you to turn your Bibles with me to the book of 1 Corinthians chapter number 15. 1 Corinthians chapter 15. Sino kadakiti nagbuya dete preaching idigalman? Dada nagbuya. Digiti hamping nga nakabuya, buyaan nyo kakabsat. Kahit nakapimpintas, DJ nga message nga iti apo kada tayo. Ti summary na DJ nga lesson, kahit anya da digiti positives ti biag ti Kristiyano. Ammom no gumatang katlugan nga second hand, aglalo ditoy, kahit kunana king kagat mano, kunam kat talo gasot, kunana. Ammom no bayar kagat agsarak kakakabsat iti madilaw mo ni kalbutaligay na, ni adakalid na, ni adagasgas na, ure hairline lang, di ba? Ni agkupas deto yan, duwagasot latan, kunam king kuana, di ba? Kaya nga sawan, di gajay makitam nga kasla flow, negative, isut mang depreciate di jay lugan. So in-explain ko di kalman, nga iti biyag tayo nga Kristiyano, awan kadadayawan nga biyag, no di ti biyag, ti may sa Kristiyano. Not the life of a lawyer, not the life of the doctor, not the life of any profession, but the life of being a child of God. Nga madadadag iti ba nagkakabsat, nga kalamang depreciate kada tayo. So nga dapat, oksubon tayo, digiti nga banag, DJ daan nga kinatao tayo. At what does that mean? Nga oksubom jay daan nga kinataon. That means, oksubom jay panunot nga kumon kontra iti Biblia. Ammom, oray kasanot kinabak ng mga miyembro, oray kasanot kaadot talentom nga miyembro, no ti panunot mo kumon kontra iti sa uti apo, awang kwentam ti imatang iti apo. You are depreciated. Iso nga kakabsat, ikawus tayo ti panunot nga umanamong ti sa uti apo. Detay numayadal ti Biblia, aywan, husto di jay insuro ni pastor. Talaga, husto ta ko na iti Biblia. Dedjay ti dapat nga panunot nga adda tayo. Amen? Kasi mula panunot yung kakabsat. Ti panunot ti old men, wano ti panunot ti new men. We must put on the mind of the new man. Okay? 1 Corinthians 15 verse number 58. Everybody, let us read together. You have your Bibles with you. It says, "Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as ye know that your labor is not in vain in the Lord." Basag ti Ilocano, gapunay ayatek agakabsat, agtaeng kayo as sensitive care, saan na magaraw, akan kanayon nga duan kayo laeng ti aramid ti apo. Nga muyo at ti aramid yu, at danto kapapayan na iti apo. Agkararag tayo kakabsat. Naindaklan nga Diyos, agyaman kami ka iti detoy nga malem. Agyaman kami ti panakaisalakan mi, our gift of salvation, eternal life. Agyaman kami apo tinangip kabilam kada kami nga church family, where we have found our true brothers and sisters in the faith, where we could work together for the sake of the gospel. Tayo so that calling me. Where we could hear the message time and again, and we are edified, nourished, equipped, and challenged not only to live a victorious life, but to be able to serve you more effectively. Thank you for the leadership of HBBC. Thank you. Personally, I'd like to thank you for the kind of members that we have all around the world who are very supportive to the leadership and who are very prayerful. Bless my brethren in Hawaii right now. I pray that you will empower them and enable them. Bless the message I'm going to share. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you. To God be the glory, kakabsat. Istoryaan kayo unikang kailatsang kabasit nga medyo background na. Amuyo idimang rugi deta church tayo ti Hawaii kakabsat. It all started when Pastor June decided to come to Hawaii with us family. Back in 2001, nagapukam the US kini Pastor June idi, napanak naki-contest the International Student Convention, on which nangabagak kakabsat, by the grace of God, idi sumangput kami at dagayam na awat damaman nga papel. Okay? Nga iso DJ, ano DJin ma? What do you call that? Appointment. Gayam, appointment. Kasi hampe lang approval deputation Appointmentan.
So, dati, appointment mean notifying us nga ma-interview kami ta US Embassy. At that time, I was 17 years old. Kat idikwan, kuna ni Papa kada kami, malagi po preacher Glenn, kuna nagat, ministry ti ayan tayo anak ko. Kat numan pa'y nagado, at akong kuna ni Auntie Connie no kwa ide, you know, it's a privilege to go to the US. Kung kuna na kada kami nidi, kat agpaiso mo na talaga, agakabsat. Pribilehyo iti maddaan gundawin nga umay dita Amerika, di ngamin. Iso nga, kuna ni Papa ide, ala, uray, adoti, adoti kiti agnay-ngayangay, agtartarigagay mo panta US, kat datayo kat saan mo't nga kwarta iti aim tayo iti biyag ko na. No di kat ministry tinakayaban tayo. So hante ipalubos nga ma-side track kasta kakabsat. So binayaan min, in let go mi day giant. Di kuan kakabsat, 4 years later, 5 years later or 4 years later, 2006, 4 years later, 21 ako nagsurok kakabsat, ag-overage akon, kayam idin, ag-22 akpaigid din. Kat nag-notify man ng embassy nga kunada, nuhaan yung ipatuloy kasta, nuhaan yung ipatuloy dito yung kunana opportunity yo, we will terminate. Gasam deta terminate, close, na-close antiri dawan. So, at that time, college ni Preacher Glenn, nursing, yaka mo, third year nan sa ide. Third year na, inta MMSU kakabsat, agkaskaserat de. Kat alakat nalaing ani Preacher Glenn, sa pulong kakabsat, scholar deta. Mapanagbasa nga wan notebook na ag-exam kat bumulod, notebook classmate ay sunupela kangatuan. Kakabsat, nalaing ni Preacher Glenn. Katatan, di siyempre, kuna ni Pastor Junang, kuna na, ada ni Preacher Glenn Jaya, pambira. Nanchot Jollibee damdama. Okay? Kat kuna ni Pastor John, nagkuan di panunot na kunana, kunana, sayang matlaang ti opportunity. Awang matlat opportunity ti anak ko kunana. Pinanunot na kami. Kasi iso, dalaang kakabsat, anapelat, amom no 50 plus ti tawong bon, alakat hanggat ko ang kakabsat ngam, amo yung matahaway kakabsat, Hawaii, America is actually for the young, able and strong, di jay. Oo, kat, no, da kami agad, da kayon, isong ti ko nanat di, intayo nga ruden, kwa, agawid, tay tumatlaan kasi, that is a crime to leave the ministry. Amo, di jay prinsipyo niya Kasla ti ministry kat, kasla biyag nga no pinanawang kat agbugbugsutan, makonsensya ka nga di ka malay na si kaso kalagad jay. So, agawid tayo tumot lang. Maala tayo lagad green card. Kadjay ko na. Gawid tayo to, kasta. O di, nagpayakwa kami. Nag-respond kami kakabsat. Nagsurat kami na National Visa Center. Numalagip yung NBC nga makuna. Kat, iti nga ruden nga nagtaray ti papel min kakabsat. To cut the story short, kat, da kami amin na, danagang ko jayan, apo ko, maragsaga na kata. Uray ag-overage sa kong kat, danagang ko pelang, kasta. O di na pang kami, nagpa-medical kami, pangkamta St. Luke's, malagip ko nga permit pa nagmansumi, digiti barbecue, tasangot St. Luke's sa medical hospital kabsat. Banso ni Preacher Glenn, gusto na unan. O di pasado kam di medicalan, nabang kam di US Embassy. Apo nakastrip kami, nagbayad kampe di unaga, nabayadan nagpay kasta-kasta. Kaya dinalpasan kakabsat, umaldawan, kad di nakamutla ayabanan, di konsol no ang resulta, di pa nang interview na, napan ni Pastor John. Nakamlat na bati, nakaawi daaminan. Let me know what is the result of our papers, kunana. Oh, sorry. Napandagang gaya. Dinalanan Come, kunana. Well, kunana, I regret to say that your eldest son cannot join you because he has turned over age. Apo, nalpay kami. Wala, naman pa iti kasta, God's will, amin. Nabati at, to cut the story short, imay nga ro da Pastor John dita. Apo kakabsat, awanak ikad, I did not see, I was not a witness of how difficult they all started their life there in the US, especially in Hawaii. But kakabsat, no adda nga ta mesa nga karigatan, ti pa nang rugina, iti pa nagrubwat na dita Hawaii, I would believe Pastor June, Mama, and Glenn. Talaga kakabsat nga nagrigat. Survival. Oo. Ngam amuyo tinamagtali na kadakwada dita.
It's not what they can get. It is the ministry. So amom ni Pastor John nag-start di Big Island, kat kunanan now, awan future ti ministry tayo di Big Island. Let us move to Oahu. Hindi jehan na lulo kunana. Ta isot city, isot ayan ti adu nga tao, isot business and commerce and everything. So let's move there. Preacher Glenn did not like it. Mama did not like it. Because naka-adapt dan ni Big Island, they had their job and they are ready, agrubwatan nga take off kakabsat. Just when they are ready to take off, kapag kasarag na trabaho, Pastor Jun would say, no. Let's change flights, kunana. Kat apo marigatan da kakabsat. But nevertheless, agyaman nakta, they trusted Pastor Jun, sa balit pamatikan wisdom na, kasi tingamin, ti factor ti decision making ni Pastor Jun, haang nga DJ, yan at ayan iti kwarta. No. Numan pagpaiso nga Oahu at adot business at adot work opportunities. Ngam iti puso ni Pastor John, yan na ti ayan ti addakdakkel nga opportunity at ministry. Kat jay ka kapsat, nagpintas di jay nga wisdom ti biag. Nganog desisyon ka, hanga di jay yan at adok kwarta. No dikat yan na iti adadda nga mas pakaaramata ni Apo kanyak. So they moved there. Kato ka the story short, 2000, di mang rugida, di Oahu Island din, nalipatan ng website. 2007. 7 kay nga napan eh. Oo. So, around 8 siguro, 2007, 2008. Kat, ditan nga nang rugi kakapsat, dita trabaho iti Apo dita. You know how Pastor Jun has started. Unlike any other preacher, pastor dita Amerika, among ti pastor ta Amerika, you do not want and you cannot and you will never start a church without a sending affiliation church who can give you support. Or mapangkag-deputize 1 year. Iso nga, makita yung ado digite, ag-start the church, o may deputize, isa-share da DJ Golda, tapno suportaan, but Pastor Jun, no. Gaputa ti training ground na Pilipinas kakabsat. Dete, training ground nga no, ag-start ka di church, te intapwak ti kali. Makamu ka no, tubo ka, makamu ka no, agbiag ka. That's how he started. Kat with the support of Preacher Glenn and Mama, so nga, ma-appreciate na deta church tayo dita kakabsat kasi witness dati permi nga rigat. And I thank you also, brethren, da kay dita, ngay mununa, nga nang baybayabay, kan nang kadkadwa, kan nang ikarkararag, kini Pastor Jun, iso nga nagbalin nga napintas nga ministry deti church tayo iti Hawaii itata. Kat, you know, gan are the days kakabsat nga apo nagrigat iti mangrugi dita. Taadda kayong kat nakadado tayon kakabsat. Kat tikayat ko nga itid nga challenge kada ka itat nga malem with the numbers that we have in the church, the members, da kayo kakabsat, with the resources the Lord had given us in that ministry, and with the opportunities the Lord had given you, ti challenge ko kada kayo kakabsat, hantay ko mga ag-deteriorate, no di kat datayo kat adadapay nga ag-flourish. Deta ti challenge, kat sapay tati Apo, ti Holy Spirit, mariknayo deti nga ibagbagak, nga adipon iti Apo, nga deto'y kabayag ti ministry tayo, kat hantay ko mga ag-deteriorate iti pamati, hantay ko mga ag-shrink kakabsat iti na espirituan, no di kat adadang ag-flourish tayo, tati kayat ko nga makita yung kakabsat, hanga di kaado tinaaramidanan, hanga dagiti ado nga problema tinapagbalegyanan, no di kat dagiti ado pa'y nga kayat ti Apo nga ipaaramid kada tayo. Iso nga masapol nga tunggal may sa kada tayo, ti puso kan panunot tayo, kat it should be in response to the goodness of God in the past, appreciating our blessings in the present, but our minds and heart should be in response to what God has in store for us in the future. Iso nga ti challenge kada tayo ti dayti nga malem is abounding in the work of the Lord. The word abound means to overflow. Agpaspasuulan. Haan nga sakto lang. No di kat agsubsobra kakabsan. Kat deta ti kayat iti Apo nga mangyari iti church tayo. That we come to the overflow. Abounding means to have plenty. It means to be rich in. Kat ti sikreto na kakabsat, tapno da tayo kat ag-abound, anak ko nana, be ye steadfast
and unmovable. Well, I could say, after the many years, more than a decade of the church in Hawaii, da kayo, by the grace of God, alakat by the grace of God, kunak gaputamok nga tao kay pelang kat dumteng ti pa nagkapoy sag paminsan. Nga maibagak nga by the grace of God, da kayon kakabsat, dagiti nateneb nga members who are steadfast, unmovable, and loyal to the ministry of God. Tahan na asi dagiti naglabasan ay kakabsat. I was not a personal witness, but we were your prayer partners all throughout the years, especially during those times, not only during your victories, but even during those time nga permi kakabsat bumagsak iti trabaho iti Apo. Kat you stayed, you remained faithful, you remained steadfast, you did not allow yourself to be moved. You did not allow yourself to be carried about. You did not allow yourself to be influenced by any kind of wind. But you were so deeply rooted, not only in the Word of God, but in the ministry of God. And you resolved and said, no, this is where God placed me. This is where God wants me. This is where I am going to serve God. Isod ka po nakakabsat, nga as a result, because you remained steadfast, kakabsat, deti kat ibagak kada kayo, deti actual nga makitak nga plastaryo in the light of the Word of God. Because you remain steadfast, because you remain unmovable, anat makita tayo the church ta ita, it is abounding. Problems? Yes, there are. Struggles? Yep. Challenges? Napakadami. Pero, anong nakita natin? Because you remain steadfast, because you remain unmovable, what happened? You are abounding. Kakabsat, I don't have the time, and this is not the place to disclose everything that should be shared with you, brethren, of how much you are abounding in the work of the Lord. But all I can say is 1 Corinthians 15:58 is true to you. And I would like to tell you all that what you have done for the Lord, the sacrifices that you've made for God, is not in vain in the Lord. Now, it's not over. It's far from over. Gapot hamping nga imay itiya po, absad. Kat halaka da kay dita uwaho at dada kakabsat tayo tamawi. Kat ni madaydayo ti Apo. Dududwa kayon, Tito Moises, kan Tito Teresa. Di tamawi idata, brother Guy, dito nagbakasyon. But I'm so thankful to the Lord. Nga uray awang kay ijayan ta main sanctuary. Don't you know, brethren, hindi madali ang part din ni Tito Moises and Tito Teresa that every Sunday they will join. You know, every Christian would really want to have a pastor in front of them. You know, with the members around them. But they're inside their house. Deti gimong datamawig at kasla pandemic awang patinggana kakasad. Aya. At deti kat church from home lata, deti plaster da. So nga pandemic awang patinggana. Nga mamuyo Tito Moises, Tita Teresa, hangkay madanagan, kitkitan ti Apo. If you remain steadfast and unmovable, you never know. God will also give the increase. Why not? It may not be immediate, but in a matter of time, manayunan kayo nga manayunan. Amo di Apo deta po sa'yo. Okay? So nga, just keep on in the Lord. Okay? To God be the glory. Now, if we, so nga, tatakakabsat, we face a different level of ministry. Awan tayon ka di ministry nga, Apo nakarigrigat ti ag-challenge si tao, ag-disciple. At data yung ti ministry nga, ado kayon kakabsat, nasurusuruan kayo, nagplastaran, kumbaga naka-take often kakabsat. We are now in that level of grace by the grace of God. And I do not say this to be proud about it. I only say this for us to see the reality so that we know how we should conduct ourselves and the kind of mind that we should put on so that our ministry will not be stagnant, it will not deteriorate, but it will continue to abound. Deta ti challenge dagiti ado nga businesses kakabsat. Once they reach their peak, they have no choice but to go down. Don't ever think that, hey, we built a building in Bacara, we purchased this property, we built these projects, we reached our peak. Because the very moment that you say we reached our peak, we have no choice but to go down. So folks, we have not yet reached our peak.
Yes, we have made a lot of commitments, we've made a lot of contributions, we've made a lot of sacrifices, but it's far from over. Tati apo, ado pa iti kayat na nga aramidin tayo kakabsat. So nga digiti businesses, they come up with so many ideas, innovations, and so on, so that they could maintain and sustain their growth and their flourishing. And so as a church, God wants us to abound. So what should we put in mind so that we will continue to abound even more? Number one, kakabsat, let us be more involved in the Lord's work. Let us be more involved. Han ko mga agbalinte nga committed, no di kat committed. Amen. Kung nati Tagalawag, committed. Kung nati Bisaya, committed. So hindi dapat tayo ala Bisaya, dapat tayo ala Ilocana. We should be more committed, not committed. You know? Kat ado di kini Kristiyano kakabsat, nga iti panagserbida ti Apo, kumikitid na, pailit, bumatbatit nga bumatbatit. Habang nga bumaybayag da iti church, bumatbatidan ti commitment na, saan ko makakabsat? No dikat, habang nga bumaybayag tayo, nga may experience tayo iti kinaimbag ti Apo, nga nakatado dagiti mad-adal tayo, lumawlawa kumati pakausaran tayo, and therefore our heart should be, we should be more involved in the Lord's work. Amuyo ti dakkel nga nagsayang iti church, tinagdakkel nga sayang ti church kakabsat, kat digiti members nga the talent na ngam dimot maus-usar. Digiti members nga nakita dati kinaimbag ti Apo ti biagda, having been blessed with resources from the Lord, ngem awan puso da kakabsat nga handa makita nga channel of blessing da, and they are not giving what they're supposed to give to the Lord. Nagsayang di kita nga members. Ti pakasayang nga kataan nga di sana manayunan ko deti offering tayo no bangted. I am not so much worried about whether our offerings will go up and down, because that is the problem of God. Because if you do not want to give, if God wants to meet this need in the ministry, He will always use something else to provide for the need of the ministry. So I am not so much worried whether the needs of the church, the needs of the projects, or the ministry will be met. What I am concerned about is mamisam ti blessing ti apungan ka. Masayangan na ka DJ biag mo. Masayangan na ka DJ parabor iti apungan ka, nga adadda kung mga agabound ka, lumawa kumapay ta kapasidad mo, nga mabalin nga i-bless iti Apo, but you are limiting it because you do not want to see the opportunity that God can use your life. So if we want to abound even more, let us be more involved in the Lord's work. Antayo kakabsat nga agbalin na committed, no di ka nagbalin ni committed. What should we do? Let us be active participants, not spectators. When the pastor announces and says, "Brethren, folks, we have another project," you should be excited. And the reason why you're excited is because you have learned what grace is. You have learned what faith means. You have learned who God is. Am-amu mo niya po Diyos, napadasa mo niya po Diyos, katirik namon kakabsat, sikan datay Kristiyano, nga hanga sikan datay Kristiyano, nga nagpa-commitment kakabsat, kat nadagsan jirik nana. Commitment manan. Commitment manan. Jakpay nakabaw-bawi, kadete mo na nga commitment, agpa-commitment manan. No di kat sikan dede Kristiyano kakabsat, nga nasakit tariknam, no awan partem, ijay nga project mo no commitment. Yan nakajay. Sika ka DJ Kristiyano agsisiim, gaputa na bannog kan ti commitments. You've grown weary in well-doing. Let's not grow weary in well-doing. Let's not become spectators because we are tired of the ministry. Let us be more active participants in the ministry. Nagko natin kumaapo, na dagsintirik na kawamanlat partek iti dayjay. Amen? Agpaiso nga ado, dagiti pampanunutan tayo nga concerns ti biag. Numalagip yung jay widow of Zarephath, kuna na kini Prophet Elijah, pakanenak kuna ni Prophet Elijah, pakanenak, kuna na ay Prophet, maudi nga taroon mi deto yan. Kat matay kam to, kuna ni Prophet Elijah, no, feed me. And that widow gave that food to Prophet Elijah.
And because she did it in the name of the Lord, in the name of a prophet, the Lord blessed her. Kat saan nga naibusan kakabsat. Hangkay mabanog ang mga exercise ti panagpamati iti Apo. O hanyo do bago yan. So, let us be active participants, not spectators. Let us seek out for opportunities. Let us seek out for opportunities. Hantay kumanga dede Kristyanong agpaspasuli kakabsat. Uno agsisimunog of observe laan. Ikompedarte kumat sarili tayo. How can I help? Dati ko madidi Kristiyano ano pan nangangkat, anat masida. Oh, di ba? Dati ko madidi Kristiyano ano pan nagpapatlagkat, anat itugot ko. Oh, di ba? Anat i-contribute ko. Let us seek out for opportunities. Well, of course, itatangag da magkakabsat, reality speaking, ti adadda nga involvement tayo kat digito'y projects dito'y Pilipinas. And it's a blessing kakabsat, nga da kayo ditakat partner kadigiti nga projects dito Pilipinas. Iso nga amok nga no ada partem kadigiti nga projects, excited ka gawid. Excited ka nga makakita. Why? Because where your treasure is, there will your heart be also. Matthew chapter 6. Iso nga no ayan natin ang investam dagiti inted ti Apo ken ka adadja iti pusom. Sa dinno ti ayan ti pusom itakabsat. Ti kadipusom itakat adda kadagiti na inmaterialan lang abanbanag. Oh, no tilang ragsak ken namnamam ket kadagiti na indagaan nga banbanag may saka kadagiti bilang ti Dios nga nakapimpiman. Tatinamnama tayo ken ragsak tayo. Saan laeng nga kadagiti banbanag iti dayti nga biag. Mangted dat ragsak. Ngem ti pudno nga ragsak ken namnama tayo adda ijay langit nga mataginayon, sana matakaw, sana mapuuran, sana nga galati kakabsat, adda sa jay langit. So, kung na ti Bible, let us lay up treasures in heaven. So, kakabsat, kitantay kumatipuso kan panunod tayo. Hangkay nga mabannog. Hantay nga mabannog. No dikat ko na tayo, Apo, more, dear Lord, more please. More opportunities, Lord. More commitments, Lord. I'm happy, I will be more than glad to be used by you. More for the glory of God. Amen? Number 2, if you are to abound in the work of the Lord, secondly, let us be more dedicated to our mission. Let us be more dedicated to our mission. What does that mean? Amuyo kakabsat, hantay liplipaten, dayjay rason, no apay ngar aramiden tayo digitoy, ngar aramiden tayo nga para ti Apo. Why are we coming together? Why are we making all of these sacrifices? Why all of these commitments? Why are we doing all of these things? The primary reason, folks, awan ti kadaklan nga reason, no aping aramiden tayo detoy, no diti pa nakaisalakan ti adu akarkararwa. Can you imagine? Even if you're not in Batak City, when you see souls saved in that ministry, when you see the young people in MMSU get saved and discipled and grow, and who knows, some of them will become preachers and pastors someday, would you not be happy to say, I had a little part on that? So laglagi po nyo kakabsat, nga digiti nga aramidin tayo, ti talaga nga goal na, kat ti panakaisalakan ti adu akarkararwa. O kakabsat, nganganin umay iti Apo. Dumakas nga dumakas iti lubong. Kat kakabsat, we only have but so little time to reach folks, our relatives and friends, and share to them the gospel of Jesus Christ. Amu tayo nga ti kadaklan nga kasapulan ti tao, people need the Lord. People without Christ is a miserable life. People without Jesus, maybe they rich people na baknang, but they are filled but never fulfilled. People without Christ is a mission field. So nga deto trabaho tayo nga naisalakan. Naramanan tayo ti panakaisalakan, nadantay ti biag ngagnanayon, ket madadagsanan tayo kadigiti pada tayo. Nang runa kadigiti pada tayo diti Pilipinas. So nga kakabsat agyaman tayo ti Apo, dadeti church tayo, aktibo kakabsat nga agimula kadigiti church, ken headquarters, tapnon digitoy ti mang reach out kadigitoy kakabsat nga tattao. So nga, burden,
If you have a burden for your townmates, if you have a burden for your fellow folks, Filipinos, if you have a burden for souls, you will do your very best to take part in whichever the church is doing as a ministry in reaching out to the lost souls. Because, as you all know, awan unay time yung adong soul winning. I'm not saying that you make your being busy an excuse that you do not win souls. You have the opportunity to win soul, to bring gospel tracts. Ngimhaan nga kasti-kastla, dito massive nga aramiden tayo ditoy nga pa nag-share the gospel. What a blessing that you have a part in the fulfillment of the Great Commission of Jesus Christ. Amoyo, adamay sa nga dadya Amerika, dita mainland, nag-message kini Pastor Ruben Abante. Tapno laang i-communicate na kanyak. Amom ti kunana, Pastor, kunana, pakisabi kay Pastor Proby, meron akong relative dyan sa Dingras, Ilocos Norte. Kat pakibisita, ta interesado nga mapan. So napandakinita, napanakigimong di kalmanan kakabsat. Amom ni Tita Teresa, idi, anang nga bulan detan, April sa, amom ti kunana, Pastor kunana, di kita'y kabats ko, di kita'y kabats na, ijay Dingras, kabatsnan sa high school, no, jak mariro no elementary. Kat ko na Pastor, ada promise ko nga mang ti gift kadakwada. At asi dagtilangan lang nga kakabats nga rod. Oo, kasla dete, parsyakan namot ida kakabsat ti blessing ti Apo. Han nga nasawa nga dete nakabakbak nang ni Tita Teresa nga, siyempre kayat namot i-share ti blessing kadjay. Kat ti kunak Pastor kunana, kayat ko nga, daytoy kat agbalin nga opportunity kan way, nga maamu dati Apo, iso nga ti kunakon Pastor, no anat kunam, sikat pangyawatak di kwarta, ta sikantot mangyawat, ta umay dadanunan di ta bakara, makita data kapilya, makang gospel. So nga, nang tad kwartada, nang tad pay pangaldaw da. So imay da nagkikimong, duwang alugan, imay datoy kakabsat. Oh, daka mo naman udat di, dosen sa, nasurok pa eh. May da kakabsat, nakigimong. Kat after that, inaibami di barangay 7, sinerak ida di gospel. Agat permi panagdag da sa ti Apot. You never know. That the amount that you gave, the amount that you spend for their lands is worth it. Tita Teresa, no may saw dua kadakwada, tipod nung nga na isalakan. Because one soul won to Christ is worth more than all the riches in this world. Can you imagine if you are a Christian, that you know Jesus, and you know people without Christ will go to hell? You have done nothing for it. You just spent the blessings of the Lord for personal and self-consumption. You're very selfish. You're very selfish. Nawatan nyo kakabsat? You're very self-centered. So if you're a true Christian, and you know Jesus, and you understand that people without Jesus will go to hell, you cannot help but do something to win them for Christ. You want to do something. You want to be a part of a ministry, of a project that reaches to many, many souls on a massive scale. So nga kakabsat, let us be more dedicated. Hanyo pukpukawon ti panunot yo. Amin, digito yung aramidin tayo. Para ti panakaisalakan, digiti adu akar kararua. Hanyo kung kuna nga, imbag da pa'y batak, patak darantay ti kapilya, awan pa'y kapilya atay ditoy. Hanyo kung kuna dita kakabsat. Amen? No dikat ko na, Apo, ano samita uri agup-upa kam dito. Basta da kapilya da jay, at adut parits da jay nga tatao Apo, naragsak kami ta. Uri awang kapilyami to'y, kapilyami mo lang di jay da batak. Kapilyami mo lang jay da bakara. Kat dito itiintad mo kada kaming partemi. This is our part. Dito iti pa nakipartake me. Kadito nga ministry Apo. Amen kakabsat. Basta di jay dam lipata. Hanyo pukpukaw ta panunod siyo. Let's do something for the souls of men. Kakabsat. Okay? Kat no aramidan tayo deta, we will surely expect spiritual rewards. Number 3, may ikatlo, I think dito tayo agpating kakabsat. Okay? Let us be more aware of the dangers of sin. So if we want to abound in the work of the Lord, let us be more aware of the dangers of sin. Aganad tayo kakabsat, gaputa, amom no sino dete kayong agbungbunga. So kano tirtirwon da nga talaga kakabsat. Agpaiso day jay? Agpaiso. Kat no sino dete church ngagbungbunga.
Kan makaririts ti adu nga karkararwa, iso ti banbanatan ni Satanas. Di kita'y churches dito Amerika kakabsat nga awang partisipasyon na iti mission, iti souls, awa na, turturugan na ni Satanas ti bubungan da di kita. Ngam no di kita'y churches dita kasada tayo kakabsat nga very active ti pa nakapartisipar na tiraan ni Satanas. So nga, kaya kung nga makita yo when problems come to you, personal problems or church problem arises, laglagay po nyo kakabsat, do not be discouraged. Do not be disappointed. Do not grow weary. Hanyo ibilang kakabsat nga pakaupayan. Ibilang yung nga, oh, thank you Lord, makita ni Satanasan. Marik na ni Satanasan. Dati pa nagbungamin. Iso nga tiraan na kami. On the other hand, masapul mo't nga gwardyaan tay ti puso tayo. No kaano nga rumang ay ti trabaho ti Apo kakabsat, kat baka adada dagiti rumsua, iti puso kan panunot tayo, nga iso iti mangkos, iti pagsisinaan. Iso ti mangkos, iti pakadadailan kakabsat, iti pa nagkakadwa, iti pa nagserbi ti Apo. Kan personally, nagsayang kakabsat, dayjay, ti Apo maaramat nagakuma, ngam adda dagiti pakatnagan tayo. Let us be careful of the traps. Let us be careful of the pitfalls. No one among us is immune to it. Whether you like it or yes, at dapelang rit na tayo nga masulisog. At dapelang kada tayo ti lust of the flesh. At dapelang kada tayo ti lust of the eye. At dapelang kada tayo ti pride of life. Because we are still in the body. At datay pelang kadeti nga bagi kakabsat. And that is why we need to war against the flesh every day. Every day we need to put off the old man. Every day we need to confront thoughts that are against Jesus. Every day we need to confront emotions that limit and keep us from being excited and zealous for God. Every day we need to confront ideas that will deter us and distract us from serving the Lord. And every day, let us put on the mind of Christ. Every day, let us renew our mind. Every day, we must say, Lord, think through my mind, see through my eyes, listen through my ears, love through my heart, work through my hands, walk through my feet, and live through my body. Amen? Let us be in constant guard of the dangers of materialism. O amom kakabsat, no at aduk kwartam, at adut pakasulisugam. Amen? Oh, sino kadagay di aduk kwarta na? Tag nat ima na? Sino kadagay di adut pakasulisugan na? Because money has the power to buy. And the more money you have, the more temptations you have. Tano awang kwarta, awang pakarik na am tisuliso kata, awang may gatang mo. Ngam do adda paggatang mo, katagpaltik tarik nam kakabsat. But be careful of covetousness, materialism. Be careful of immorality, unethical, wrong, indecent, bad, obscure, sensual acts. Let's be careful of it. Let's be careful of false doctrine. So nga kakabsat, I end here. Nagmayat, iti parabor ti Apo kada tayo. Nagmayat, iti nang isaadan ti Apo kada tayo. Ngam masapol, kakabsat, ngahan tayo kumamabannog, no diket, let us be more involved. Masapol, kakabsat, not only that we must be more involved, but we must be more dedicated. Hantay liplipatan. Nga digiti nga aramidin tayo, kat para ti panakaisalakan ti ado kararwa. And let us be more aware of the dangers of sin. Kitaan tayo, tapaka dada digiti rumswa kada tayo nga pagsisinaan. Ada rumswa kada tayo, nga iso kakabsat, iti pakasulusugan kat matnag tayo. If we do this, kakabsat, we will continue to abound in the work of the Lord. Kakabsat, please take this into your heart. Nakaimimbag iti Apo. Hanarumbeng nga supapakan tay ti Apo kakabsat iti hananaimbag. Hanarumbeng nga supapakan tay isuna ti panag-backslide. Wano pa nagbalinte nga unfaithful hanga naimbag nga kastat isupapak mo kang kuana. Isu nga supapakan tay ti Apo ti panag-faithful tayo. Amen? Lord, thank you so much for the message and challenge. Thank you, Lord, for our church in Hawaii. Thank you for the opportunity you've given them. Not only for a greener pasture, but the opportunity to take part in the ministry, the projects, and all on a bigger scale. Thank you so much for Preacher Glenn's leadership. Sa apitahan nagbalbalo iti puso kan panunot na ti spiritual na Apo kagangkanay nga sumuporta dagiti kakabsat iti trabaho. Kumti gloria dayaw in Jesus' name. Amen.